Waistíos tábhacht an féíom de tá mór de cháras go chunisci. An bhar scópaí den sin gopra tína págaí agus tearú mána. Déanam tábhacht mór. Tá sé bhacht na hábhair se fáda í máraí, tá sé bhacht na tráidead agus scóp sé tábhar agus dáda sé tína tá sé bháil leag go bhófra féimtí an tína sa dách búis. Agus Jeff Kate, near the Shigaran Cooperation, couldn't visit Kate, but you should go see the evil. After you come out, finish the board of the Shaman talk for some of this. So say Kate, so say she go, with the doctor of what you know, kept punished with the Shay. How this Kate, talk for some of your sheds, some of what to bullying, they need it. Well, my portion it is a doctor to go sit in the Shay. We can walk here with the chest, my around, go around, I guess you're not there, you know, he's learning, I would say, this and that, why the hay? To Andy, to the cake, it's said that she didn't know what the small here, it's kind of walk here, it's just a argument in the walk here. Oh, gosh, just like I say, you did take my thing as well. It's how the report to the English, the show, it's good for some. Tá de man de barker a me hostin seo agus de barker go deasta an bullying íana go cosle for bullying ele hostin seo. Ar mé down to de kéter is gar mein schaget is Staakles for sé posten na húna agus posten na ján agus chaise sa má kusa agus an sin hook sé bo bullying agus hook sé le agus bí chu bullying bí ste má robe agus runní le na rogo brio with even Hampshire Father and all. This shall the power sport is eat the bone. Of it did, this should know. I'm sort of being known into cook, not well taught, cable. I just had a commission that shall come out, just a little happen, a quarter to D, there's a part of who, so they get off for the least. Careful, this was the Russian. Well, how the cake, how part of a quarter to D. Oh, there's my car did a Dutch show. Because she didn't get a rule yet, there's my car a lot, my car young girl, no young girl, I guess not that thing when you start in Yaga, and not getting. But one he wants to take the house in the book. Could I point him at the spawn and battle? Could I mean, on the case of I'm quite in the skill of all that cool law. Jim Pusher young Buyer, Panic Bruyer, just get out and try to Bruyer. I should catch the everything in the case of my friend of God. My for 2 years. Mamma de Buyer, Rama Huston Shadows, for death and walk on down. Marvin comes to the case of the main shadow with the sheep. Shadows, because I watched the woman, watched the dog, I was hushing your wall, a shaft to go for. I think you look at the guy who will be on. agus dáta sé le sé tí rom ceag míán robe agus roníí le na rob breiste go dí go har se go dí ceap an lá. Nes hámó de se tí ggó do hógan agus dó agus ti an nógan. Agus na bhí nation dínta go chahad an líte mar chahí in éan fáil de tanse trían le scéile, trían le tíineach, trían le siarthó agus tá hallta. Well, he var even law, might have law in the water, but shaft money nation dedicated of market and God. Do chair frog, here shall come. Couldn't share voice or eagle, or hood, or old, or housing, I was all wine. But I shall we were in the slide. For even yard, for even bell, for even saucy, or even tree were dispatchable. My yard from Kadia here, from yard, I just from yard. Agus tún lána tún dáir a tún se hí bhád diise a má hí bhád lí go go dé hían dáistíoch I dúsach cá má priónear a bhar ríal dá ggóir a bhain a cóir agus ceapach agus nach dúr cóir na ceapháí a réon chahainse agus ní é bháin agus bá dáir sé bhád gasan neart go man sin ceáin go bí le fe. An sin chu sé sí chu dí tabar na mála agus dúmla sé hí. Agus gréis just was in hótín cracknatin with the ground of our loss.
Agus nuair bhí sé sin díntaige, fiú seamach an na cúmsa. Thar sé a chláibh óna híomh i ríist, cimil sé bh cearúi agus bhfuil sé an cúide cuairt. Agus níl an áit ó tam híor dom go dtí tam peile ann, nach pasú an peile an tarú ó bhain sé air. Nó nará sé líle mó, seaach an gafu, óna bhéire, min an áir, na chuína báil, na dheanach í brin rá, don an bhúd tríhuiid i deisio agus tríhuiid i puitil, is idir an nó agus an mar agus an bhúd eis bhí teann céim roisi go bhisi. Chuir a bóg chuir a bóg bhúd ar bhád an cúta chu seach na gin amach. Ceir tá testal muid sé deise. Táide idir céadam, seach céad an maí, seach céad an mhóla, seach céad an féin tíbhain, agus ar cairmáta bóis na más. Chuir ó méid na más rúpa. Agus chuir sé chríomh, agus fúb, agus hacan, mar a bóg seout fríáil mátan, nó tríochan geáil fríáil imgrí ceach. Nó gnáin sé tíar chárnán bóg, chárnán fáil golan, fáil ghaithne, chárnán fáil ghaith cosa, sláilta, chárnán fáil go déir is éide, agus chárnán mór eile, ach ná bhaith an fleis. An sin chuir sé síos agus chuir sé agus bhfuil sé an chuide cuairtí ríist. Agus á bhéad cort na bhain sé an céadhfuil, bhain sé a hapnid a an dárachuid, go gceappa go bhéad áchláir a damhna í bhlach in na héad. Nó, nar ága sé líle mó, seaach a gafu, óna bhéire, min an áir, na chuína báil, na dheanach fao brin rá, an bhúd tríhuiid uair deisiil agus bhúd uair tuitil, idir an nó agus an mar agus an nóchúid eis ríist an bhí teann céim roisi go bhisi. Ar a bóg a chuin an bhacha ríist. Céad tan nischuid idir se. Tá idir céadam a háach leid is a chuir túlmáach in mai hána idir se, sin idir se nó táir na gin bóg. Ó bóg go steach. Pan sin nó idir se. Steach leis a bhú. Agus dine sin scéal go chuid an cruúich. Tá idir fan go cruúich. Ní raibh ágam idir se bhfuil a bláin an roiach leis an ars. Ná se chamach an lína go amach é. Cúa. Ó chuid an cruúich amach. Agus dumsa sé héin agus céad. Agus má dumsa, agus go rumsa. Ní raibh duine ó team hirdám go dtí team hirdám a miúla sa bhfuil brenn bheith cáil a cruach óric na hána i bhíú ó híú. Bhí siad a díonna cruúán go bogán agus bogán go cruúán. Bhí siad a tarn taimh bhí tíar sé i níos frí láir na bach glas. Agus bhí siad a chuid fóide óric tífóide seaach nátra ar féin tíbú. Agus ní roch feach go bheann. Ach sa didir le líne snúna, bhain céadach an chuigean amach an dúid, do chuigean cruúich. Híad an chuigean heachtar a golan i ríis, ach ceachta céadach faoi agus bhfuil sé úngar a cín na bhíle do bhuiine. Agus chuir sé luas a ríiste chun prachas an taca chun caidin san áfra. Déir chuigean níl mhórla go déir chuigean á deagan sé a golan i ríis agus leána líon ní bar a bhuas me. Nuair bhí tú cosa de céadach go duna. Bhí chuigean cruúach márin sin aige, isteach na céadach, isteach leis a bós, suas leis go dtí bord an cúta go dtí láithre a níon an rí. Chur sé bois lena cris, agus bois lena com, agus dáirna sé leis. Agus simime leis go deach sé isteach na heachtaí, agus an sin. Ceol sé go chaithlein ar eis na héad. Go maith.